Swastiastu. Idedane sareng sami sane kusumayang titir. Sedurung lanturang matur lugrayang titir. Ngaturang rasa ayu bagil majang ing ide sang yang wiwasa. Biantukan sang kaning asung kentawara nugrahan ide. Idyang wiwah idedane sareng sami. Prasidam upul iriki kumanti ngamiletir. Utsawa dharma cana sani mapaikatan ring utsawa dharma kita. Jagat badung warsane maki. Mogi wakasan pidap-dap kadia sapuniki sayang limpah kewentenanipun mawastu mopadi kerayuan jagat balini sekala miwah niskala. Idedane sareng sami munggui atur dharma cara tityang bantang catur guru sani mengudek swadharmaning putra suputra sadu gunawan. Idedane mosang indek subakti ring catur guru punika merupa petang pemagi sani dahar utama miwah utama yang pisan rikalaning upadi kerayuan urip mawastu presiden moksarta jagati duaning dak-dak miwah rahayu jagati majantan sangkani putra suputra punika. Diantukan putra sani suputra punika putra sani setata mingsing yang darmaning agama miwah darmaning negara sani presiden maka suluk angawe sukaming kulawarga. Sekali sari monggo ring ngeti sastra kebos asapuni. Sangyang Chandra Tranggana pinaka dipa memadangi rikalaning wengi. Sangyang Surya sedang prabata maka dipa memadangi ribumi mandangan. Widya sastra sudarma dipa nikanang tribuan sumena prabaswara. Yan ring putra suputra sadu gunawan memadangi kulawandu wandawu. Suksmanipun idedani rikalaning wengi sang yang ratih miwah bintang sani prasida makasuluh. Yening ring jagate ide sang yang surya sane ngawin anggalang krene ban jagati gani sangkaning kautaman sastrani punika sane ngawin. Yening ring kulawarga wadah putrane sane becik punika makasuluh. Mangda kinucap putra suputra sadu gunawan patut subakti ringkang sinanggah catur guru. Makadi ring guru rupaka, guru pengajian, guru wisesa, maka miwah guru swadhyaya. Nabi mawinan iraga patut setinut ring sepituduh guru rupaka. Mawinan iraga patut satinut ring sepituduh guru rupaka. Riyantukan guru rupaka merupa sariraga sane ngabdi iraga. Anedata miwah pranedata sane nguripin miwah miara iraga. Nyicenin boga upa boga maka miwah pariboga. Muwit saking telenging garba ngantos dur dados putra sane becik. Punika mawinan iraga patut setinut ring sepituduh guru rupaka. Sampunang langgana ring ramu sane ngawinang tulah hidup albake guru. Ring sarasa muscaya wentan munggu kadiasa. Hana padroha kering pengajian ring bape bukuna maka karanang kayu. Wah, mana ikang mangkana kramani ageng papaneku duwe saking papaneng brunah
Bruna ngaraning ruru garba sang kesepannya atyanta papannya. Tegasipun yeni wenten anak alpaka guru. Ring rama pemekas melarapan antuk mapan solah. Bos miwah mepikai. Sani maparisolah asa punika ageng pisan keiwangannya. Agengan ring keiwangan Bruna mategas mulungang maka juga sane asa punika ageng pisan keiwangannya. Idedane sareng sami sane wangyang titia. Bakti ini ring guru pengajian. Riantukan iraga kaicen kauruhan. Presida uning ring tata titi aguron. Waget ring kediapnikan. Maka penuntun meladi kerahayuan uripe wekasan. Yeni urip tanpa sastra. Pekan tengani ucon tanpa baul. Kebos potong dedet, nenten dina sekadi tilami dal. Ring sejeroning niti sastra, kebos asapuli. Emani song mamukti dumadi, tiga tanana guna, yoana, rupawan, gula, wisala, tiga padana, dan ika tanpa sastra, tan ati coba dana makucam, luwe sekar abang mulu, tan hana wangi itu. Tugasipun ini dan kawan pisan man rasti dados manusia, sane asak meni kertan mawi guna, ya dia su anu, bagus, wang selui, sitam, unika sami kedruena. Yeni nenten medasar sastra. Pekan tenane ucem tanpa baur. Tan bina kadi sekare barak nanti. Sakewan dan nenten mampu. Iraga para krama Hindu sarang-sarang. Unika anggen pratiwimba. Mangda prasida pelatan. Sampuna ngobang laja maruk sastra. Mulati kawarman. Riantukan aji kawarwane puni. Anggen yang repoangunan jagate sane kaulani. Asa punika taler bakti ni ring guru wisesa. Priyantukan iraga sarang sami puniki. Kawang oleh sang mawara madura nanto suka tata praja. Garis bakti ni ring guru swadya. Priyantukan ide sane meraga sangkan paraning dumadi. Sekali sane mungguh ring rekwede kabos asap puniki. Purnam ewedam sarwam ya utam yas jabawyam utamar tatwas yedam yudam nena tirohan. Tugasipun idedani. Ide sang yang widiwasa saning rita jagate puniki. Miwah sedaging ipun. Inggian sani sampun wenten. Miwah sani durung wenten. Riantukan asa punika. Ide sani keucap langgeng. Antuk kewentenan ide urip tanpa maaf. Manut kecap sastra punika. Sananing sane wenten ring jagat. Gumanti pekarden ide sang yang widiwasa. Iraga sami padut rada subapi ring ide. Nuna suara nubraha mawas tunamu kasukatan. Yeni nenten kadiasa punika kebos nirguna mawasana nenten rahan. Ring sejeroning atarwa weda. Kebos asatu. Isanam sya jagata swadrasa tanonasa yang bitaram naweda. Ide sang yang widiwasa kebos suit kesepertane sang sapa sira uki
nenten eling ring ide melarapan antuk nenten nasti tiba majadan nenten pacan ngamulihan kesukatan sapunika taler kadimu ring Ayurveda asapuni tam ewa wigito ati martium eti wanta mendasar antuk eling tur subakti ring ide sang yang wiwasa ira kesami prasika pacan ngamulihan kesukatan larapan antuk unika ira patut subakti ring ide sang yang wiwasa maka silitung ya catur Duaning unika merupa pematur guru bakti maka swadarmani putra seputra sadu purnama yening punika prasida laksana yang sarang-sarang majatan jagat bali nelanduk kemari palo cinawi tata tentram kartararja sekala miwa miskan sani kebos moksar tang jagai taya cak iti dahu idadane sarang sami saniwangnya duani kautaman putra seputra sadu gunawan asabe ngiring ngiraga sarang sami nincapang kewarukan melarapan nanto ngerat indriya saha bakti ring ide sang yang wiwasa miwa leluhur sami sekali sani mungguh ring menawa dharma sastra asapuni guru susru saya tuewam ramalokam semastuti yening sampun tawa sarwa bakti ring laksana yang pitudo ide majantan manggih swarga kepungkur wakas para pamilat pemakas para yowan sanetasna sing yening catatan titiang matur maka pangringkas darmo canan titiang inggih punikas keping siki bakti ring catur guru inggih punika petang kepatutan maka pamari ngupadi kerahayuan urip mawastu prasida kasinangga jagat keping kalih swadarmaning putra seputra sadu guna patut sebakti ring kang sinangga catur guru makadi ring guru rupaka guru pengajian guru wisesa maka miwa guru swadhyaya sane piniungkor idadani putra sane seputra sadu gunawan asapunika majandan merupa pengabdi kula warga miwah waksa inggih idadani sareng sami sanewanya tiga wantah kadi asapunika mungguing atur darmo canan tidian dumugi wenten pikenah ibadah nawi wenten atur tidian sanenembang manut ring ase tidian lunas agung renah pamah aku sanane atur puputan tidian antuk paramasan Om Manubhadra Kertawayam tu Wiswata Dumadak sanan pengabdi nirahi Rasida rau ngidar tuan Om Santi 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 Om Waktu 14